Ke Bharatiya Janata Party Youth Wing, kumbakala berngam nadu kasngi bakala mi percaya ban penpau ke jing persya alor ke rukam pentrikam hi kali kamai jong sarkar. Ki bala thiat lengba ke JNNURM, bakan thup iki bas pat ki maksika. Hanin kasngi ka khatwai trek unailar, ki dikhot jong ani ka seng san percaya ki lami sesurak ban pelong ke jing khi alor ke jing kuman ke sarkar, ki mat jing dawa jongka. Hanin kasngi ki dikhot jong ka Bharatiya Janata Party Youth Wing, ki lami sesurak ban pelong dak jing khi ke bajai-jai. Daga ba pendang lama yong ya ki kali kamai hakaleng ki benta jong nong ba Shillong. Ban supun kamau ke Bharatiya Janata Party Youth Wing klasyam yang ni sen jam halo ke jing persya ek sarkar ya ki kali kamai ki blathiat leng ba ke Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission bagan thop ki bas bat ki maksika ki balapan kamai dak ba penukam da registration number ML01 bar ke jing pala ya ki na ki wepa ki jing se khajna kumba se da ki re pa ba ki babo ki kali kamai kumta de halor kani kano rem ba ke Bharatiya Janata Party Youth Wing kla dawan sarkar ba kumba ka an Motor Vehicle Act katrika mi ki re pa ba dai ban patrikam ro ikitra sarkar ba panya jikini kali kamai jong ke sarkar kecil ki ujung yang mentah sungai bagi pendeng lama yang borok ki lokal taksi halor ka nodem ga bagi kini kita try kali berkumcuki driver taksi kamtam ki wan ban ujur segi bat hak upor ki ongengi ban le ya ki ba seu.com ban ya le tindak kali jungi kum ka kenhut jungi sablang ki ba yeng na bata ban trelang nam tak bahak men jumpai ba ngisngu ba ngidon.com ban sim ban le ai mo hode kan tindak tadau ngi perlong tak sengiru halor ka ki dak ba kabangi pasya ya tu ka cing perun.com juga government of Meghalaya habare berka JNNURM bosses bat gitu ki maksika kabagia ningkong kawai kabagia ML01 but kabahag si ML01 ngis ngutu ba kadai ban use namata ka government purpose either for the officer or any for government duty not for commercial purpose dan kaba arpat kalong ba kawai kalong ba kini ki bos ki light ban siu ya borok ki taxes kan khop naru ki insurance kaba kisiu ki bade ban siu kini ki kali kamai kabal peniai de ki rupai ba pada hak juk po naru ki professional tax nata kitu ki passenger tax kata MLMDU nata bat ki wide ki kot kisla ki documents ki ba don kam banyo kat kum ka kendon ka bade ki commercial vehicle kabal peniai de ki rupai ba leni de ki no ko de nata kadang mata kasngirung ki pelong yang ni kajing deng lama yung kum kawai ka initiative kabangi persya ya kajing kacing leba kala sukar habre begini ka mata ba ngim sungu ya hab padahal ka joko por ngi sungu ban karsyanru igini ki kacing dawa kacungki try kali berkumcungi driver ka baik ong bagi deban hab lang ha kacuka kriteria ka ba kini ki JNNURM boss bat maksikap kan apply kacuka kriteria hapo katkum ka kendon juga motor vehicle act yang boroki private vehicle kita ki pusngo hai madam ki no ma ngila pusngo lu hai madam hamre bagian di kamanta di nakaleng jungi madam yo hi ta ba insan ya syongbyang isa war bani hamre bagian ni manangi penbet ya ki ba kepadon kam manang ile nam ta kacing mentoi ki chong pai ba tar ka de ka wei ki ching wa ka jungi ba hot ni percaya ni kacing padon kam ML01 mar let's say ngisu ai example mo kila ban use ML03 ba ya ki MTC boss gitu tinggal ban use ka to not ML01